Thant chanchin tlang pui Secretary General Pathumna January ni somni pani sangkhazakwa pakua November ni somni panga sangkhazakwa somsari pali Secretary General Pathumna Uthani Burmese diplomat le Secretary General Pathumna sangkhazakwa somruk pakhatatanga sangkhazakwa somsari pakhat inkar khanani Thant chu National High School le Rangoon University at lekha zirthina Burma boy wanglai khan moderate takni in nationalist ho le British long tu te inkar vela omangani Burma Prime Minister Unu Nen Khan in chian thlutu kan nia nuwa cabinet apo kumsangkhazakwa somli pariat atanga sangkhazakwa somruk pakhat chung khan dinhmun sang achelani than hi minun zoi le Ngaihnawm takani wangin athopuite Ngaihnat le zapo a hlo thin hleni kumsangkhazakwa somruk pakhata UN Secretary General Thant nani amachia UN Secretary General kha thona cha sola thia atrama saber chuan than hian US President John F Kennedy le Soviet Premier Nikita Khrushchev te inkara inhuatna aremani hei achan chu Cuban Missile Crisis thlen wangani Cuba ram chu buaya chu Russia le USA in advantage alain Cuba sarkar tan puina nen vetlonin anin chuwa Cuba ram siam thatur le obbe be sein US suan sipai ati lut tawaka chu Russia ngai thei lovin Cuba sarkar chu atlon veta a missile hiala petani chu mai ba ka Russia chun US sarkar wovin isipai ta la chok vekro chuti lo chu karon cheve ang atita a Russia le USA hi nuclear bomb nei ve ni sia nuclear an man chu khovelin hlawa anin kar chin fela tumpo in a thei si lo mase thanam halak na in USA chu ain withdraw tani December sangkhazakwa somruk pahnia Thant chuan Operation Grand Slam matira chu chuan Congo rama helna atito pani sangkhazakwa somruk paruk UN Security Council in athang lea atram voin hina hian Thant chuan Vietnam ora America inrol dan thalo lai all out takin asoi sela hei wang hian thana hian hriat a hlot a hleni atram thumna tur chu tu to lovin kumsangkhazakwa somsari pakhata abang tani Than hi chup kan sarin kumsangkhazakwa somsari pali khan athia Than hi Burmese mi puite chon ngai hluin an choi moi hle bokani sipai sarkar chon ahminga za derna le han choi moi derna ei po alantir du tak silo wangin Rangona helna chuaka masa ren lo takin sipain atudol ora mi puipo an hliam nualani Than ti to phi ahming chu ni maya mase patano u Than ti in an khuwa patano a chuan an soi thinani u Than chu u nau mi papalizinga au paber ni in chungko om thai ve takatanga sei lian ania in mun loram thatak na in bu fai sum dong thinani thanapa pon hi chu an khuwa sap tong dal taka tong thai om chunania ethnic Burmese le Buddhist un tak ania thanmin u thana tupa soidanin thanapa tha tu te chu India le China Buddhist le Muslim san le monsti ni poni thian afapa palite degree nei ve khopa zir chuak turin abei seipo ati sang viau thina chu wangi khan thaung le tin mong te po politician le scholar sanita rengani Than khan amami mal library a chekhol turin American le British le khabute a khon khom thina afate horil ru a lekha chiar hlutna tu tlat atum thina ni chu wangi Than po kha lekha chiar peile nuam timi ni in a thian te po in the philosopher hanti hial thina ni chu mai baka sport lam hiking le swimming te a khel vena sa thina ni Pantanoa National High School a azir thina Than hi University Act of 1920 dulova sarkar laka nuar pola potel veni tunma chon journalist ni achak thin leya kumsong palin in apa thia chungko ro in sem chungchang an boy veya tichon Than chuan 4-year degree azir po chu chunzom theito lo tur hialina in ngai ani tichuan Rangoon University a kumsangkhazakwa som ni parukhan athok tani University a chuan u Than le unu te chuan DGE hall nuaya history subject anjira tichuan in thian thatak an lo ni zui tani Thant chu University Philosophical Association le Secretary of the Literary and Debating Society a Joint Secretary anita a Ranguna Thant chuan JS Carnival Burma Book Club le The Wall of Books magazine tin tu awamua chuta chuan Thant hian thu tha le poimo tak tak te aziak ve ta thina ni
din mun thatak pek tiamin Carnival chuan Thant chu civil service zom ve turin a thlema mase Thant chu na du talem lo ni azirna pasa certificate alak nu chuan patanol lama National High School a senior teacher ni turin kumsa ka zakwa somni pariata akir leni heti lai po hian Carnival le unu tenen chuan anin pepo reng thoni kumsa ka zakwa somthum pakhata All Burma Teachership Examination neya uthan chu pakhatna ni in kumsomni pangami ni in school headmaster ni tani local superintendent of school na ruakti ashiat vele uthan chun athian pa unu chu chelngal turin atini anin thian thana po athuk le ti ashiat theiome Japanese and Burma hi kumsanga zakwa somli pani tangin sanga zakwa somli panga thlengkhan anom chilani Japanese sauchon uthan chu renguna Educational Reorganizing Committee how turin an throya amai ro chu Thant chuan thunei na tak tak nei lo wangin patanowa bok a lek lea Japanese ho chuan patano high school zongjongin Japanese thong chu compulsory in anzir turani ti apuanga mase Thant chuan angai poimo du lova anti Japanese resistance tenen an thok ho ta zokani chuwangin pahuai sen takani kan ti thayang kumsanga zgo somli pariat khan Burma in UK tangin independence samhuwa uthana thian pa unu chu Burma independence mu thara chuan prime minister hanita unu chuan uthan renguna miron zom vela tia tison uthana chu director of broadcasting a kumsanga zgo somli pariat vek chuan ada tanghalani chuti level chuan civil war chuaka current insurgency aronin chanta uthan chuan anun chan huamin current kemsa inremna soipui turin avakala chuta anin biak remna chu atlol leta kumsanga zgo somli pakua khan helho chuan an khuwa an hal sak pha ta ni kha akum le loka Thant po Ministry of Information a secretary na cheltirania kumsanga zgo somnga pakhata tanga sanga zgwa somnga pasari thlengkhan Thant chu prime minister secretary ania heti chung hian unua thian tha le arin role advisor ani international conference tamtaka po telvezelin Asian African Summit masaber kumsanga zgo somnga panga Bandung Indonesia neya khan secretary neya he samita hian non aligned movement a hring chok hialani kumsanga zgo somnga pasari tanga kumsanga zgo somluk pakhatlangin Burma tanga UN representative het ania Algerian independence sungsang apo remna zongin malatu poimo takani Burmese sarkar po in ama choimoinan mahathai situ antita hialani September sanga zgo somluk pakhata United Nations Secretary General ni mek chu Congo lampana thlolain achona thlona che suala aboral tani UN Security Council chuan Secretary General Thartur panmo takin na zong ngala mase member ramten candidate anon siama pianga United States le Soviet Union Russia chu anin rem thei talo zel maya ramte zok le non aligned movement member ten representative atan uthan haron thlan chu tak nu chuan super power te chu anzuai veta November ni thum sanga zgwa somluk pakhata Thant chu acting general secretary ni turin UN General Assembly chuan Security Council remti na in anem hetani November ni somthum sanga zgwa somluk pania Thant chu General Assembly in Secretary General atan November ni thum sanga zgwa somluk paruk thleng ni turin aruat letani January ni somni pathum sanga zgwa somsari pakhata UN General Secretary Trump thumna chu engtikongma achel du to lo thu apuanga Kartam tak chung chu UN Security Council po athak tur ngai tu in abuai hlea atopa chuan Kurt Weldem chu thana thak tu atan Secretary General a December ni somni pakhat sanga zgwa somsari pakhat khan da anitani heni hi ultima birthday somnga pathumna chi ani bok midang anglovin thana chu kumsom nuwa abangani achol nuin Thant chu Atlai Stevenson Institute of International Affairs a senior member atan ruat anile bokani uthan chu chop kan sarin New Year ka November ni somni panga sanga zgwa somsari pali khan aboral ta chuti lai chu Burma sipain a ophun lai nia sipai chon zana chete po anlan tir du lo ni chuti lai Burmese president New Win chuan uthana Burma mi puinan za le ngai ro puina te le khovel huapa adin mun mi te ngai hlu chu athi kani ber chu mai ba ka New Win chuan thana democratic government le achian thaber unu chu a ho ringot mai bokani unu hi New Win chuan March ni sanga zgwa somruk patni khan prime minister atangin alo nuk thlato khani New Win chuan thana ruang chu official lo takin le
sarkar choi moina tel lova phum tur hatia United Nations Quarters New York atangin thana ruang chu Rangoon a phur phai ani ta mase airport a chon za der nai mo official taka han mu emo po a om talau shim shim mai ni mase heta muak tu pakhat om chu u angtun Deputy Minister of Education ani chutia u thana ruang alo mu wang chuan a hnuwa a hna Deputy Minister atangin ban ani ta ni u thana vui ni December ninga sang zakwa somsari palia hian Rangoon a mi pui sang tam tak chuan u thana ruang chi bai buk turin an pungkhoma mase a kuang ero chu Rangoon a kaya kasan race course a darkar claim te chung chu phuma in da lan hani ve chawni chuti lai chuan le u thana ruang chu zir lai ten an la ta thut maya zir lai lung oi lo te chuan thana ruang chu Rangoon University Students Union campus an phum ta ni chu new in chuan July ni ria sang ko somruk pahnia ati chele ngat maya December sang ko somsari pali chungin zir lai lung oi lo te chuan u thana tan RUSU a share reng na in nan sa sarkar du lo zia internet thu soin an tam hle ni December ni som pakhat jing sang ko somsari palia chuan sarkar sipai ten university campus an kap ta waka mausoleum veng tu zirlai an thinual ani ison u thana kuang chu an la chuaka soidegon paduka bul thuta an phum ta ni chuthil chun hriat chuan mi pui Rangoon ko thlera an hel ta chiam maya Rangoon le a chevel area a chuan martial law an puang zui ta ni hei u than crisis ti ni kumsanga chu ko somsari pariat khan thana chanchin chu UN atangin publish ania American Publishing House double day chu malatu berani April sang ni sop ania UN Secretary General Ban Ki-moon point uthana mausoleum chu Yangon a aron tlo tumin zana chibai abuk ta hialani than hian atlang puin loman le choi moina don ti vel hi a share thin leya kumsanga chu ko somruk pakhat khan unuan barma choi moina sang ber dot tu hlan atumpo khan alo nar toni amairol chu Jawaharlal Nehru Award for International Outstanding chu kumsanga chu ko somruk panga khan lom takin adong thungani Gandhi Peace Award po kumsanga chu ko somsari pani khan adonga than hian honorary degree University Sangshanga tagin adonga Doctor of Divinity chu the first universal church atangin adonga Doctor of International Law hi Florida International University tangin adonga Doctor of Law chu University of Hartford atangin adonga Doctor of Civil Laws degree honoris causa chu Colgate University tangin adonga Doctor of Human Letters po Duke University tangin adong bokani Sri Sinmoy UN Meditation Group Leader chuan Uthan Peace Award asiama khovel remda le muana om theina na tha tho hlok te mi malemo pol ho ne nai mo loman le choi moina pethin turin he group hi tu anani he group po hi uthana din tho ani nge ni meditation team chuan kherkar te takte East River UN headquarters opposite chia om chu Uthan Island tin amhingan putir ta hial bokani chu mai ba ka Rojalan Uthan te township taman Uthan Kuala Lumpur Malaysia te chu Uthan soi moina na phua ani bok December sang ni som pathum khan afanu ai than le atupa than mi un ten Uthan a in Yangon om chu museum an siama chu chon Uthana thala khau an ha tho abung ruate a pho lang na sa hle ni